Muhammad Sofyan Effendi ajak hunah sing pantes gati tuladin. Ia tangkep ajak Satreskrim Polres Tabanan ulian memaling HP ane gelahange Deni Wahyu Nur Hidayat ane sedina-dina megai dari tukang tembel ban di Jalan Bypass Insinyur Soekarno. Makada dua tangkep di umahne di Desa Pegayaman Buleleng. Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP Aji Yoga Sekar Nuturang, pelaku ngemaling pas korban sedang mesari. Pelaku ajak kedua sedang mentas di muka bingkili entu di tongosne korban megai. Pelaku ngemaling pas 18 Agustus 2021. Pas entu, pelaku ninggalin HP ne korban geletak-geletek. Marek korban mesari, laut cemake HP ni entu. Makeda dua lantas melaip pati kapluk. Di subane bangun korban marengeh yen HP ni ilang. Mahan ali-aline di bengkelne cuma sing tepukine. Korban lantas ngelapor polisi. Ulian kejadian ni entu pelaku aja kedua bisa bogolan mekelone pitung tiban. Tim Bali Express ngelaporang.